Matul dawn l-aħħar 11-il sena l-Papa Franġisku wettaq diversi vjaġġi apostoliċi u fl-2022 il-Papa kien għamel vista ferm speċjali għal Maltin, hekk kif bejn it-2 u 3 ta' April u kien ġie f'pajjiżna 12-il sena wara il-Papa Benedittu 16 illi kien ġie Malta. Iż-żjara tal-Papa fil-Gżejjer Maltin u Għawċin bl-ebda dubju kienet waħda storika illi fiha spikka l-karattru mill-isbaħ tal-Papa Franġisku u l-mod kif il-poplu rrisponda għal din iż-żjara. Eluf ta' Maltin stennew il-wasla tal-Papa Franġisku billi inġabru fit-toroq biex jagħtu merħba lill-kap tal-Knisja Kattolika f'Malta. U fost il-mumenti l-aktar speċjali kien hemm dak meta żar il-grotta u l-Bażilika ta' San Pawl, kif ukoll meta ħalla l-warda tad-deb lis-Santwarju ta' Pinu, dan apparti l-quddiesa li mexxa fuq il-fosos. Come verificate allora se siamo discepoli alla scuola del Maestro? Dal nostro sguardo, da come guardiamo al prossimo e da come guardiamo a noi stessi. Da questa vicenda impariamo che ogni osservazione, se non è mossa dalla carità e non contiene carità, affossa ulteriormente chi la riceve. Dio invece lascia sempre aperta una possibilità. Non torneremo a puntare il dito, ma inizieremo a porci in ascolto. Non scarteremo i disprezzati, ma guarderemo come primi coloro che sono considerati ultimi. Fil-vjaġġi li jagħmel matul dawn l-aħħar 11-il sena barra mill-Italja u ltaqa' ma' persuni minn kull faxxa tas-soċjetà. Fl-ewwel sena tiegħu fl-2013 u attenda t-28 edizzjoni tal-Jum Dinji taż-Żgħażagħ fil-Brażil. Fl-2014 il-Papa żar it-Turkija, l-Albanija, l-Korea kif ukoll l-Art Imqazza u żar ukoll il-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-Ewropa. Matul l-2015 il-Papa Franġisku żar il-Kenja, ir-Repubblika Ċentrali Afrikana, l-Ekwador, il-Bosnia Herzegovina, Kuba, is-Sri Lanka u l-Filippini. U żar ukoll l-Istati Uniti u daħal anke fil-kwartieri tan-Nazzjonijiet Uniti. Fis-sena 2016 il-Papa Franġisku mar l-Iżvezja, il-Ġorġja, l-Azerbajġan, l-Armenja, l-Greċja u l-Messiku. Matul dik is-sena u reġa' attenda il-31 edizzjoni tal-Jum Dinji taż-Żgħażagħ, din id-darba fil-Polonja. Fl-2017 u għamel pellegrinaġġ f'Fatima fl-okkażjoni tal-100 anniversarju tad-derijiet tal-Verġni Mqazza Marija. Matul dik is-sena u żar l-Eġittu, il-Kolombja, Myanmar u l-Bangladesh. Matul l-2018 il-Papa mar il-Litwanja, l-Latvija, l-Estonja, l-Irlanda, l-Iżvizzera, iċ-Ċili u l-Peru. Fil-waqt li matul l-2019 u żar it-Tajlandja, il-Ġappun, il-Mozambik, Madagaskar, il-Mauritius, ir-Rumanija, il-Bulgarija, il-Maċedonja ta' fuq, l-Emirati Arab Magħquda u anke l-Marokk. Matul dik is-sena u attendaw ukoll l-34 edizzjoni tal-Jum Dinji taż-Żgħażagħ fil-Panama. Kawża tal-pandemija COVID-19 matul is-sena 2020 il-Papa ma melix iżjarat barra mill-Italja, iżda matul l-2021 u mar l-Iraq, l-Ungerija, is-Slovakkja, Ċipru u l-Greċja. Fl-2022 apparti li ġie Malta, il-Papa mar ukoll il-Kanada, Kazakistan, il-Baħrejn u matul l-2023 u żar ir-Repubblika Dominikana tal-Kongo, is-Sudan t'Isfel, l-Ungerija, l-Mongolja u Franza. Matul is-sena li għaddiet u mar l-Indonezja, Papua New Guinea, Singapore, Lussemburgu u l-Belġju. U f'Diċembru li għadda l-Kap tal-Knisja Kattolika żar Franza.